Menuju Potok Geragal. Kacang almond ya, Bang? Buka. Iki lho wong iki barange. Ya iki barange. Ero dhewe barange. Salam olahraga jarene. Potok Geragal geragale endi? Oke. Oh, arah pos 3. Ya, kamu lah. Ayo. Jangan cepat. Ayo Le. Semangat. Nah. Ya, Sprit. Sini. Pegangan akar, yo. Aku pegangan apa? Aku pegangan nggak punya pegangan. Ayo semangat.